علم بخونه هچی واجبایات حدیثان و تفسیر و هم فقهیات و ها رنگ علم علاجات لیه دقل صرف و نحو قراءت ولیه هچی که دخونی جبوی بخویون جتدرس رتبة دنيرا مخويون تدرس ددي هم جبوي بدايا جبو خدمة طمع فخر مدايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. قالي تماشفان هجا بقدر وبقيمات أمهات سر بشا حجدا جي كتابة بناوي نهج الأنام كتابة سيدايا ملخلي لسيرتي مبحث التعلم في سبيل الله أفراج جي بحثو قال كرنا همبونا علمي دريا خديدا دكا أمبنيرن سيدا چدبيجه علم بخونه هچی واجبات حدیثان و تفسیر و هم فقهیات. سیدات بیج علم بخونه حچی وان علم که زانینا وان واجبن. یلی مسلمانا فرض دونه فرض العین هنه و فرض الكفایه هنه. فرض الكفایه او تشتی که هنک مسلمان بکن وبال و گناه جسر ایدن راد به یعنی بکرنا هنک مسلمانا او یا کافی تش تمام مسلمانا را. فرض العین اوان عبادت و عملی که لازمه هر انسان مکلف بعین خو بشخص خو بذات خو وی بکه. دفرادا سیدای ملخلیل بحثا خوندنا علم دریا خوده دا همبونا علم دریا خوده دا جئه واجب اجوان واجبات هانکا هنک واجب کفایی نه هنک واجب عینی نه. اجوان واجبات کفایی یعنی که هنک مسلمان پی زانبن که کافی ته و هنک جی که لازمه هر کس به عین خو بذات خو بشخص خو وانا هم بوه. سيدات بج علم بخونه هچی واجبات تج علم بخوينه حچی وان علم كزانين وان واجبه وكاتش حديثان و تفسير و هم فقيات. علم حديثه او حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتن پیغمبر قرن پیغمبر و اوان تشتی کل با پیغمبر علیه الصلاة والسلام حاطبه کرن و پیغمبر علیه الصلاة والسلام سکوت کربه یعنی بمعنی که ضمنن اوی قبول کربه لازمه که هنک جو مسلمان او علم حدیث زانبن. تفسیر و علم تفسیر او علم که جو طرف علماء آوا معنی حاتیه لیخستن لکتاب خوده یعنی در حق کتاب خوده دا که مراد خوده جوی آیت چیه هنک حاتنه معنی کرنه هنک آیت حاتنه معنی کرنه به آیت دن هنک آیت حاتنه معنی کرنه به حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام هنک آیت حاتنه معنی کرنه به گوتن صحابی و تابعینا و هنک آیت حاتنه معنی کرنه بالگوری علم بلاغت فصاحت علم نحو صرفه آزانبون علم تفسیر جی یک جوان واجباتای دناوا مسلمان دا گره هنک مسلمان به علم تفسیر زانبن. هم فقهیات و هم جی چوا همبون علم حدیث و تفسیر واجباتای علم فقه او علم که بحثا حلال و حرام دکه ده علم فقه دا عبادت هنه معاملات هنه بيع وبازار هنه وحد هنه احوال شخصيه هنه اوان هانکاجی لازمه هین کرنا وان دمکی گوا که مسلمانه کی بقدر که جرا لازمه ام بیجن انسانه کی کل میج دکه بقدر كل ميجا وي صحيح با
لميجاوي بطال نبا زانبونا أو قاسي جيرا فرز العينة إنسان كي كو روجي دقرا بقدر كو روجياوي بتشد دشكي بتشد ناشكي وكنغا دس بروجيه بك او كنغا افطاري بك بفي قدري لسري فرز العينة لبل تفرعات در علم عبادة الميجو روجي وحج وزكاة اواني هانكا جواجباتنا يعني امكارم بيجن واني هانكا فرز الكفاية لبل انسان كي ام بيجن كو كرينو فروتون اكيد كه بيع وبازار اكيد كه لازم بقدر كو او بيعاوي كا صحيح يان فاسده او تشتي كد كه حلال يا حرام ثواب يا عقاب بوي قدر زانبوناوي فرز العين وها رنگ علم علاج دلي چوا هيمبونا علم حديث و تفسير و فقهياتا چوا واجبات بو علم علاج دل لورا مدبشا بردا مدرباس كر جلك نخوشين دل هبون نخوشين قلب هبون نخوشين معنوي اخلاقي هبون چوا لازم بو تداويج نخوشين بدن را لازم تداوي جوان نخوشين كل للروح انسان تكفى لقلب انسان تكفى المعنويات انسان تكفى الاخلاق انسان تكفى لازم التداوي ويجي ذات سيداي ملا خليل دبشا حفظادا برفرعي بهم بحثا نخوشين دل كربو وهم بحثا تداويوي كربون تقال صرف نحو قراءة ولي يعني تشوى حديث تفسير فقه وعلم علاج دل تشوى واجبات بون جبو فهم كرنا كلام خده جبو فهم كرنا حديثه جبو فهم كرنا كتاب فقه علم الصرف علم النحويجي وساج واجباته يعني لازم دنابينا مسلمان دا هنكي كو خوشك بعلم الصرف ونحوي الزانبن او يعني هانكاجي واجب كفائنا لازم هنك مسلمان بي بزانبن قراءة ولي وعلم قراءتي علم قراءتي علم التجويد لقور قراءة السبعة وقراءة عشرة خوندنا قرآن بتشها ويتكرني يعني لسر فرد مسلمان زانينا تجويد فرز الكفاية لعمل كرنا به فرز العينة يعني إنسان كي قفاكو كتابا خده خواند لقوري قاعدة وقرال التجويد بخوينة ولو قاعدة والنظام بجي اگر كو تطبيق بك او قناش سري رادبه لبالي لازم دنابينا مسلمان دا هنك بعلم قراءتي خوشك زانبن وهنك مسلمان جي بعلمين دا علم قراءت هندا نبا هچی که دخونی جبوی بخون هچی چه علمی که تدخوینی صادجه و صادجه لله جبونا خوده بخوینه یعنی دهین کرنا علمی دا مرتبه یکمین آخری مزن کل با خوده ورا قبول کرن گره اخلاص هبه گره او خوندنا مرف جبونا خوده به گوا که مرف علمه که هین کر او علم التفسير با حديث با فقه با تجويد با علم قراءت با علم الطب با چد با براب و گرم مرب جبو خودی بخوینه جتدري سورت با دنيرا مخون نجبو خاطري كو تفي علم هانكا هند بي جبو كو تدرسا بدي بي شهرتا تشيب و بي ناوي تبلا و بي قدر رومتا تزيد و وجبو رتبات دنياي نخوينه لورا او خوندنا بفي هواي لبا خوده تقيمتكي جيرا تنيا تمام عمل وعبادتا چوا لازمه كجبو خوده به تيدا اخلاص هبه ده هنكرنا علمي داجي گرجبو خوده به او درسا كمرف ده جبو خوده به او هنكرنا كمرف هند که گرجبو خوده به درس ددي هم جبوي بده قوا كنت درسي جددي صادج جبو خدي درسي بده جبو خدمتو تمع فخر مدى جبو خزمتي جبو كو تماتا دچاوي انسان دابه دستي انسان دابه مالي وان دابه وجبونا بي فخر و كبر و قرتي و تكبري اصلا درسي مدى لورا درس داينا بفي هواي لبا خدي نمقبوله قالي تماشاوان هجا قهدار عزيز ام هاتن داوية بشا حجدا ج كتاب نهج الانام
İnşallah di beşa 19 da em ê dîsa bi hev rabin bimînin xêr û xweşî da.